Imbagarabi tayo amin apo. Nga ibagak kada kayo nga da kami nga kakabsat. Gaputirigat tibiyag. Kaya minti mga gas. Gaputa adayo awan tagpapa-ospital. Ada dagiti natural nga agas may. Naagmangmang ka sigat laan. Amoy iti sigat. Anya mo sigat. Ay sao sigat laan ti mo. Ikabi diya kamo ti amoy mahami amo nga agasan kedureg ta hanggang may magdurdureg namin. Kami na sakit ti dureg. Kakabsa damo dagiti akin sakit ti dureg. Iya iso nga nagbaling kam amin nga mangagas. Kagaputirigat ti biyag. Nagamin ti mangirim remedyo kasiyay. So maniinang ko kagaputirigat ti biyag aw mula hospital idi nagbalin nga agpapaanak. Uri ni ading ko agpaanak ti baboy ta hanan nga agayab ti veterinaryo ta. Marigat nga rod ti biyag. Haan lang aday ta hankam lang nga mangagas. Natural kami pa nga mamukis. Awang mo gamin pagplete mi nga mapantaili at damo dito para pukpukis di ayan mi. Ti umuna nga barbero mi ni amang ko. Siya ti model ti pukis idi elementarya kami ta. Lipitin na ta ulo na ta ulo ay ti lupo na ta ulo kung ta makadungdong sa aton. Napukisan na dati kartib na met nga dito karusan na ti labakas. Diyos ko sang sangakot sara mo langer di ba di na pailakot inlipad nakasilsilap. Kunang to ni principal ijay flag ceremony ti Lunes kastoy ti pukis na iniro ko patapatayakan nak ijay. Kanlangan ni ati problema ni amang ko ti mamukis. Ti problema no isuna mo ti mapukisan. Sino mamukis? Pinukisan ni inang. Kaawang mo ti kartib na diya kamo na yung nga kartib na iti inusar na dito ni pagdait nga dito dakkel dito pagputod ti maong nga sapatos dito kartib nga dakkel nga. Kasi ti pinagdait na ay pinangpukis na. Pukis ti ay kartib ti mannait ti inusar na ti nagdakkel nga dito taray nga narigat mi pa nga bagkaton yung bing kami. Pinapisan na ni amang talo a Domingo nga han nga nakimismisan ni amang. Ya mo na diya malagit na niya itsura di jay. Pukis na. Kani manang ko si may sa katuridan mo pinukisan na ni manong ko. Kayam ko na nagawag. Hindi nagsarming kalbo mo. Kinarusan na talaga, kinuskusan na. Pero siya kumat namin sanak na mukis ti unos ti panagbiag ko. Adakam GSBI. Gaputa agaro kami ngamin, makultapang kami demerit di dyan. Ka-college kam nga ro. Nagpipinokis kami, di dyan mauday siya timamukis. Pinagunig dyan kapti ko, ching. Ni amunan sa ako, nadama. Pinokisak. Nangato di bangir, ingatok di bangir, nangato man. Makasangit ni manang na nakakita at damanang na. Ninikag ti pagpapukis na jiili. Ang kaptulat na jiili. Ni Pablo, kunana ditoy, maudi nga, wanad to'y kunana. Nagipagtaeng ni Pablo dagiti kakapsat ti Corinto kalpasan na dito na aldaw, nagbilog da na panggit siya. Nagturong ko na. Nagpakuskus ni Pablo. Kaya na nagpakaros ti ulo na. Taapaya adda karina iti Diyos. Di English ka nalaklaka di pa nang ibagana niya ti kunana ka adda nag-haircut kunana laeng. Ito may Ilocano exaggerated nagpakuskus talaga pinakarusan na jay ulo na ta adda karina. Anya ti karina ngamin. Dayta nga kari naggapo ijay parpar mata. Ngamoy ti parpar mata. Oh. Ngamoy ti parpar mata. Kala ko man day ti pangawag mi ti parpar mata jam mo ba apay nga parpar mata nga parpar kidem ko maday jato nakakidem ka mo. Parpar mata ko na nakakidem ka mo apay nga parpar mata. Kala ko man day kala ko man di ja sursuro ka nag-drive. Di ba siya, ito no, dati agbuy-buya ka kuma, wano maiturog mo, half sleep, kung na niya, kasla kuma, hang ka pa nga full nga nakaturog. Ito no, kung pagamunta, hindi pa nag-drive mo ko, madungpan ka, makigtok ka. Kung saan da kami kuma, sa agtentenisak, dajay, agtentenisak kuma. Pero dati, umayat yung titinisam, ito no, kung pagamunta, asla umay DJ bula, asla ngam anya daya malimpong ataan sa balin mo daya ngam sa balin samo ti parpar mata kas lahap islip ka ngam adda mapasamak
Kala ko mamut adya, mati pagparparmataan, da kita umi-ML, makaturturog dan ka double kill. Kung kunada dyan na kita pati may parparmatadan. Da kita katamot chismusan niya, katamot parparmatadan. Adya ka mo, ano ka, saan mati parparmatayo mo. Kani ni Pablo, nagparparmata, anyo ti ko na dito parpar. Iti English nalipat ako. Basta kalakas dya yun. Kunana nagparparmata, anya ti kunana, di ka agbuteng kuna ni Apo Isus king kuana. Sa bali day jay, padas na ijay mapan ijay Damasco niya. Idi hampay nga na-convert ni San Pablo mapan ijay Damasco apan nakitaan amin nga mamati kin Kristo. Dosaan da, parigaten da, patayon da. Nakita na, haan nga parparmata day jay, naglawag ti langit, nagbulag ni Pablo na nag-ijay kabalyo na. Si Asinno ka siya day, sa bali day jay. Kini da ito'y parparmatan na ko na imbaga ni Jesus king kuana. Niya nagara iti parparmatan na ko na haang ka agbuteng ko na agsao ka lata adda akto king ka. Kala ko ma half sleep. Kala ko ma hantay nga full nga nakaturog ha mga nakariing ngam pagamunta nagparang ni Apo Jesus ko na haang ka agbuteng agsao ka lata adda akto lata king ka. Kasal sa lugsudak mat kasla din na istorya kada kayo. Uray la ko mano iti parparmata. Agparang ni Apo Santa Maria wano ni Apo Jesus kumamot kanya. Ti mo nakita kay yung makasla grills ti tawa ni Apo Santa Maria kas bultumot ha mga kas tao kuma. Nga nakabado ti violet. Talaga siya kasla ko mamanawag ng nakabado ti violet. Kas mo la ha mga dito nagsao ko mga kasla. Yaman na limumag na po Santa Maria Tatan. O kachabi mo ito. Ahay ko na kanya. Walang kumalasinan. Kaya tata, nagparparmata ni San Pablo. Kaya kung kunak, isutitimuradan namanan. Ni San Pablo, agbutang mat ata, dagiti mula kakadwa ng Hudyo, isumula mang papatay, isumula ti mang parigat, at mama iwarwaragawag na mutin ni Kristo. Katatan ni Kristo nagparangking kuha na iti parparmata. Anya ti kunana, hangga agbutang agsao kalata, adda aktoking ka kunana na itinig. Di ka agbutang agsao kalata, di ka maupay, taadda akin ka. Nagpintas nga kari ni Apo Isus king kuha na iso nga ni San Pablo, aging nga kinuskusan na jay kuhanan, jay buok nagpakuskusan. Itidnan kin ni Apo Isus aminin nga talagang di jay biyag na. Kasal sa lugsudak mat, 16 years ko nga, 16 ko nga padi, 16 years ko nga padi. Sa nga pula taon nga nagbasa ki seminaryo, aging gatat kaslapay la, kaslapay la dito, birukag nga, apo kaya nakadi nga agpadi. Manutawon nga nagserserbi ako, no adda pa kaupayan ka, apay agdalat adijari na nga, anya ti rason nga apay nga itid ko tibagi para kanyam. Ini wahamot nga nalaka nga trabaho. Basically, nga nalaka. Uray makasaksakit ka. Kalatata, makasaksakit ka. But I have to, umayak. Baring dakit umalisan, natalo maingat. At least quits. Baring dakit magkumaan. Kitata, di masapol. Kasi ito ko na, kita nga saksakripisyo, tirigriga na, hamagaron nga pagkakakitaan. Ano pagkakakitaan ko, magkadi agabrod ako, nung nagbasa ako matinak nga itong tapno, hamot, ngam anya ko mga rugti, kalaki ni San Pablo, anya tinangitidan na di bagina, namin nakita naman ni Apo Isus, pimig sa isuna. Isu ti tartari gagayak mat, urila ko mama, no, parparmatamot, ipagparangan na kanya. Kala ko maritay ni, na-happy sleep ko ma, nagbuy-buy ka, nasakbay ka maturog ka, laan anusa, kunanala ko mamot. Uray sa ula ko ma, mangi-record ako man ta iplekto na eksakto nga dati makaturog at taan ano sa di mo matulad ta sa uli Apo Isus. Tadya ano sa pagikuan di baging kasi nadda pa kaupayan talaga tao mo lasyak da kayo maupayak mo. No marigatan kayo, marigatan na mo. No detay kasla ko na yung awan tinamna maanyan ton kalpasan amin dagito ipapanantay to kasla nagrigat niya. Gusto nga kung kunak, uray parpar matala ko mamot at daman yan nga bumilag DJ puso nga agserbi.
Sa bali magamit ti parpar mo tanong daduma, diya maagtik-tik ol nga baso kinjin to mo dati. Tang kung na nakiisya mo, kung tama tayo aduma gamin ti barkadak na daduma. Naana diya ko madya parpar matakat lang, imbaga na nga rin diya parpar matakat. Dagiti daduma nga papadi, dagiti nasasadto taktan, dapo urbos, dapo pulya, dagiti dyan. Talaga nga nakapadas na gamit di milagro iso nga kita di aura dan ka nakasing singkod nga talaga nga inted nga talaga di bagida magiti daduma mga madisgrasya da inton dandani da pumusa yan agsingsing ko tag iso simming ko dan ja kumama nga kasjay adete urayak lang piwiwis sa ato sumingpot Nede dandani ka pumusa isa akam to sumingpot num anya nga ruti pagiturungan tayo amin daytoy anya nga ruti mangted tinamnama kanya tayo although antay mo nga makita ni Apo Isus iti parpar mata tinga tamang papigsa kung kunak mo ila iti bagbagit no pang panunot DJ Kari tani Apo Isus iso nga nga nagpakuskus ni Pablo gaputa adda karina nya nagpakuskus ta adda karina uray pa inuhan nga makita nga tani Apo Isus ti parpar mata ngam di nga kari nga una po ited cooking ka, nag-decide ako nga ited cooking ka, isot mang ted tinamnaman. No, adda pa kaupayan, no, daduma de kari, maupay mat. No, manyaman ang timang ted tinamnama, dahil ko nanad to'y. Nya nagpintas dati imbagana, nya de imbagana, dagiti ladingit yo, agbalinto ragsak yo. Dagiti rigriga yo, agbalinto aginawa yo, dahil matiin ka rin ni Apo Isus. Iso nga dati kumamit, diti ko nanan dagiti ko masak-sakripisyo tayo although haantay nga mananam tatta dito nga biyag at damot yan adagitay nakananam sapay ko maata isun tumatimang titiragsak kanya tayo isun tumatimang titiginawa kalpasan dito nga panagtutuok ko na tayo nga makitkitaan tayo ka uray pa no kasto iti biyag tayo ka hamba nga puro nga panagtutuok ti lubong tayo adulat tamo dagiti grasya adulat tamo dagiti mangup-up di upay, adalat tamo mangted tinamnama, adalat tamo pa naka-up tiriga, adalat tamo ti daytay makaited ti inspirasyon lattakan niya tayo, uray niya ti kungkuna tayo, kayat na siguro sa una tayo nga mariri na tayo, no adda, ni Apo Diyos, ni Apo Jesus itidan na tayo, no rinaan tayo, nga tartarabayan na tayo latta ni Apo Jesus, iso nga tati mangted tiragsakan niya tayo magserbi, agayat kin mangiwaragawag tinagan na ngala kakabsat hantay orayon ang agparpar mata hantay nga orayon nga makita tayo ni Apo Isus ngam di kari tayo agserbi iso timang tiragsak kin pigsa tayo itagon daway aramidan tayo ti panagbunyag panagkonperma ni Gilbert nga kabsat tayo may dawat kin ni Gilbert at umakdag dagiti mga naking kuana o may dagtagan dito yung likod